i voi na hetia nga hanti kan tum tak thut na chan chu election commission of india in kan district chunga by election tuirial a by election kan nei tur hunaron puang thut maya hemia wang hian model code of conduct hi voi na tanga man sunjom nga tur ni wangin mi puile a sarkar le sarkar na thok ta ria da puan zar ni tolin kan sia a e chuwang chuan voi na te ka hen ko khom ta ani a election huna hi october ni som thum ani tur ani do na tin hemia ta na sarkar a notification hi october ni khat tun kar zir top ni naktip lok maya hian chua anianga tin nomination last date of nomination kha october ni riat anianga date of scrutiny for nomination kha october ni som pakhat thotan niya anianga ming pe te tana in uidon an hnung ber last date for uidon of candidature kha october ni som pathum aniang kan soi tang khan in than hi october ni som thum ma nei turan yang chu in rin ni ania a vote tla chiara hi akar le thole ni november ni a vote chiara ni anga election process zong hi november ni nga a complete vectu ani hemi kanin than rol hian indiaram state sang mun som thum ma by election nei ani don bok ani tin hemi in than puan ani tang hian district pumpuya model code of conduct election ati tu le ti lo tur te kha ken tlang nga turani a hei hi ngai to na chinia theya a constituency chau tur nge district pumpui ti hi election commission punwai tam takalo mai to thin ania state capital big municipal area ang chi mi tam tak effect he a chuan a constituency segment chau pona adang chu free the ni a chu tiang ni lo district danga chuan a district omna by election constituency tlak na district pumpuya pon turani ti hi election commission of india fel takin decision lo siam to wangin kan district hi state capital ni lova district capital ni ya so wang chu kan district chunga by election nei na tur kha constituency pakhat chaw ni ma se constituency pathum huamin district pumpuya voina tang hian hemi election model code of conduct kan te kha mantran ni ta te kan puang ani ta han ma se sang te kanin ruwa tanga fil tu te pokan siam zui do na tin hemi na angong pakhat ta chu VLTF te malak na abikin in than na mun bika VLTF te malak na kha politician kai hroina ne wangin voina order kan chuak nga la hemi tuirial constituency big a in than na BLB ka chuan vo in atangin order kan chot an charge lak tan tak to chu october ni khat anianga october tha chung jong kha OMA chairman an noya branch OMA ten VLTF na kha lokeng zui le se an ti retirna etuna kan sofel chia OMA branch pakhat ai tam na khom chuan OMA branch ho khan an mani singa chairman to khlawin rot mai se kan ti a chu ro mana dang ni lovin in than chunga free and fair election om theina turin politician te kai hroina noya VLTF om lo sela kan ti wa ani a october tha chung jong vote thak thleng anianga vote thak zo chuan order khan po siam ngai lovin apa ngai kal le to turati ani don ani hemi in than ni hi in rin ni ni don wangin in rin ni zomnia lo mang sabat ser ho mo sa tan ma khan district so ma hian hemi constituency chung bi ba hian so election commission of india ne na ken ni anga a in than dar kar te po extension te torin na siam ani don ani